Whaavitai le tua le nei fwoi aso fōu o tātou o lia, a o le whaapoponga o tātou telefon me Sāmoa o se mai el whaafonga. O le tolu i nei o māsina so o lo a ngai pe ilunga le tau le swau. Le fwoi pe o na whaai lo le pepo whaamtalanga, mai le fionga le minista o tupe, le fionga ia lautimu ia a fōu le se vā ai. O le tau le swau o lo si itia pe le nei fwoi māsina fōu au lia o November. O le penseni le wasi itia i le valu tesi ma le whasene le lita, mai le tolu tāla whasfulu tolu sene le sa iai, i le tolu tāla 5 ma le lua sene le lita. Pe o na sila fia o le masina nte nei, na si itia i fo le tau le lita o le penseni i le 10 tesi ma le valu sene. O le kiso, e 10 ma le valu tesi ma le 7 sene le lita na si itia i le masina o kitopa, a le o si tia ili se fulu tesi ma le 5 sene le masina le nei o November, ma o le tau lea sa iai e tolu tā la onu se fulu valu sene le lita, o le o tolu tā la valu se fulu tolu sene i le lita i le masina le nei o November. O le karasini o si tia ili se fulu ma le 7 tesi ma le valu sene le lita le masina le nei, le sa tolu tā la lu se fulu 5 sene le masina o kitopa ua mawai, au le o tolu tā la whase fulfitu sene le lita e le masina le nei o November. Whai loa le fionga le minista o tupe, o le siti o le tau o le swau u mo le masina le nei o November, e iei tal tununga o le a wha a wawe pele a fianga o le tau o le swau u, i le tau e le vau Rusia ma Ukraine. Whai loa nisi o mafu ang o le siti o pe le tau o le swau i masina te itasi, o no le siti o le tau o swau i Singapore, ma si tia fwe ma le tau whela wa inga la tau i lunga le sami, ai wapa u le Tala Sāmoa mo whi whaatau wa inga, e le Tala Amerika. O lo maua i reporte le mtanga ruenga le soifua malolo ina neifo i masina, o lo iai lava maliu o lo iai whesa o ta inga i le whaamai el COVID. E ui na ele o iai le malo si anga le na talu na amata ma iai le whaamai, ai wa ave lava lapta inga il pui pui ngā le tātou tangata, mai te mea a fia il whaamai il COVID ina ia iai whaai te tenga ma pui pui ngai pei o na whaala wilo mo mua. O le reporti wa whaai loa mai il mtanga ruenga, o lo fisilingi ai le ese senga o whaamau maunga il mtanga ruenga soi fua malo loina, ma reporti e ave tu e fo mai tu ma oti. Na whaai loa se tasio fo mai a tole a fo Dr. Viali la meko, e fase fulma le toru le awhai o tangata wa maari liu le COVID, mai e foi le fesota inga manisi o wha ma e pe pneumonia, mai o lo no whane i le whaatula nganga o isi wha ma e se fulu o lo maari liu wai tangata Sāmoa. Mai tausanga o le lua fe lua se fulu, e le lua fe lua se fulu ma le lua. Pe ta ina te ene le ofisa silo se fua maloloina, ai ono Dr. Eleke Keroma, o lo nei loa pe a fua i wha mau maunga i wa avatu i antea, e le atoa se fase fulu tangata o maari liu e wha mawina i elif so ta inga le COVID. Ai se ifsiringia i lanto lo whaia wha maunga, pe ai sea wa ese wha maunga e alu i tua, ma wha maunga ia o lo tu i nātu i ante ia e vai aso te tasi. O le si tia peo wha whitau leo lo whea ngai mō tātu tangata e malanga i ngā lueng wha avai te bilwhali ai Amerika Sāmoa. O se tasi leo mata opu na whaatala noi na i le whontanga leo na whao le ato Sāmoa na mai atu nei. Wa sile lo le company a le Starkist e sa ilia se whanua e fausia e ni whale e wha mautua i lava o tātu tangata malanga atu e ngā lulue mau i tutuila. E nei e fo iai nisi o whaafitau le au fiai. Le a fio te tongi o tangata whainga ruenga e malanga atu i upolo e a inga o lo wha mautua i le territory. Ma le sai tia o le sa o tongo nisio i lantou, mai le mamafa o tiute ma fe au i nisio ainga o lo au mawai. O se la sanga foule wa folfola mai le au fono o le fontanga le ato Sāmoa mai le motu i sasae, mai o lo ta lia se aso e whaatino ai. Wa te tala tu ne le komisa le toi fuata ino tu la fono Sāmoa, po o le Sāmoa Law Reform Commission, le ava noi le atunu e awhiwhio mai ei e whaelonio lato finangalo tusia, mo le toi iloina leo tu la fono au penga a whiwsela wono se fulu. O se iloilonga na whaama ite el tal sangan tu ina mai mtanga luenga o leo mfalpuipui ma le toi fuata ina. O tutu ungo ngā luenga whaatino mo le iloilonga,
Wa mo mia le komisi le whaatino le se iloilonga o au te tele le tula fono a upenga. Whaia se su enga ma iloilonga i tula fono te tono Sāmoa matunu i whafo. Whapea whaatinonga ina ia whia ia ini whaatustusanga mau i linga. Ma whausia ni whautuanga mo se whaavaa whaatula fono mo Sāmoa. O le manu lau tio le iloilonga o le whausia leo se whaavaa whaatula fono fau moa upenga. E tala whea ngai ma mana ongo Sāmoa. Ma le tūlanga o loo iai le taimile nei. Ma ia o ngā tasi ma whaatinonga o pito i siri o na lelei. O le whaonga ina le atunu i whafo whaapea fo i le Pasifika. Wa whalau i loa le komisi o le laasanga wa iai wa mai o na whaamao nia le kāpeneta le pepo le tānsanga. E te tala i le avanoa e whaatala noa ina mawhina ngalo le atunu. O le pepo whaatala noa o loo tu ina atua i ungo sue suenga. Ma whaatala noa ngā amata le komisi. Ma o loo wha i loa tuai mata opu mo mia i whina ngalo o ana pa anga whapea fo i mamalu lau tele o le atunu. Wa wha i loa mai a komisi a wala so ta inga i wha i loa i whina ngalo tustusi o le atunu so se Sāmoa. Ia wha fiso ta i leo fiso komisi, fo ngā whale mō mua le maoto le malo le ele fau i pia. Po le e-maili o le commission@samoalawreform.gov.ws. Po le upeng ta wha i langi al komisi. Le www.samoalawreform.gov.ws. Wa whaatulanga mai o le aso se fulma le lua o le masino Januari lua whelua se fulma le wha. E whaamuta i le avanoa e whaalia i whina ngalo le atunu. O manatu tustusia uma tu ina mai le e-maili pe o na wha i loa. Po le tu ina mai fo i le ofisa o le komisi il whanga whale mua o le maoto le malo i le fau. Ai o le a muli wha ai loa se aso e wha tau teia ini wha talutanoanga wha lawa i tele al mamalo le atunu masui al komisi.